Kada čujete zmija, većina vas se naježi i pomisli na odvratne i opasne gmizavce, ali većina vas ne zna da zmije mogu biti tekako druželjubive i da njihov izgled ne mora uvijek da opisuje njihovu narav. Predstavljam vam 5 vrsta zmija koje izgledaju zastrašujuće, ali su u stvari druželjubive. Na 5. mjestu se nalazi zeleni drveni piton. Zeleni drveni piton je vrsta zmije porijeklom iz Nove Gvineje, a mogu se naći na nekim ostrvima u Indoneziji i na poluostrvu Cape York u Australiji. Dužina odraslog muškarca iznosi 1,2 metra, dok je ženka malo veća. Iako zbog trouglaste glave i izbočene kralježnice izgledaju opasno, ova vrsta zmije je druželjubiva i nije agresivna. Uglavnom se hrani malim glodarima, gušterima i žabama. Ova vrsta zmije je često zastupljena kod ljubitelja i uzgajivača zmija. Na 4. mjestu se nalazi zapadna hognoza. Zapadna hognoza zbog svog jedinstvenog izgleda, čvrstog tijela i prevrnute njuške djeluje zastrašujuće i većina vas bi garantovala da ova zmija spada u porodicu otrovnica. Ali da li je to zaista tako? Hognoza zmije spadaju u vrstu bezopasnih zmija koje su često zastupljene kao kućni ljubimci. Dužine su do 14 inča dok su ženke malo veće. Kada se osjeti ugroženom, one šište, spljoštavaju tijelo, a neke se prave mrtve. Dok umjesto ujeda udaraju glavom. Sve ovo ova zmija rijetko koristi u zatočeništvu. Na 3. mjestu se nalazi mliječna zmija. Još jedna vrsta koja na prvi pogled djeluje zastrašujuće, ali ova vrsta spada u jednu od najmirnijih. Tijelo im je crvene boje sa crnim i bijelim prstenovima, a glava im je crne boje zbog čega na prvi utisak djeluje zastrašujuće, ali ako se malo bolje zagledate, ova zmija je prelijepa. Dužine su do 1,2 metra dok su ženke malo duže. Na 2. mjestu se nalazi kalifornijska kraljevska zmija. Još jedna vrsta zmije od koje se ledi krv u žilama, ali ova vrsta za razliku od prethodne je malo agresivnija. Iako nema otrov, ona svoj plijen guši. Nisu se pokazale agresivnim prema ljudima, ali ukoliko bi bila uznemiravana, može doći do ujeda. Tijelo joj je prekriveno sa 2 boje, jednom svijetlom i jednom tamnom, a najpopularnije su kombinacija crne i bijele. Na 1. mjestu se nalazi loptasti piton. Iako zbog svog ogromnog izgleda djeluje zastrašujuće, ova je zmija jako blage naravi zbog čega je često zastupljen kao kućni ljubimac. Uglavnom su skupčani u loptu, a sa čestim kontaktom sa ljudima postaju sve pitomije. Dužine su do 1,6 metara dok su ženke malo veće i krupnije.